Господине Чеферин, ви благодарам за интервјуто. За 21 година како председател на УЕФА, какви се впечатоците? Ви беше полесно кога бевте на чело на Словенечката фудбалска федерација или сега кога водите грижа за, како што велите, еволуцијата на фудбалот? Tu su različite perspektive. Na svaki način su tu veće odluke. Tu su veće stvari, tu je više država, svaka tvoja odluka ima bitne posljedice. Ali, za razliku od Fudbalskog saveza Slovenije, tu ima dovoljno para da sve što izmisliš možeš i da napraviš. Vi dobro znate, jer i Makedonski savez je srednji ili manji savez, da svi smo mi morali sa manje para napraviti više posla. Tako da na neki način je teže biti predsjednik Slovenačkog saveza, a na drugi način je teže biti predsjednik UEFA. Колку за вас беше значајна поддршката која што ја добивте од Фудбалската федерација на Македонија на регионалниот состанок во Москва, мислам пред година и половина, председателот на ФФМ Илчо Георгиевски во своето обраќање рече: новиот председател на УЕФА треба да биде еден од нас. Мораме да истапиме со заеднички предлог за председател на УЕФА. Нашето мислење дека треба да му дадеме поддршка на Александар Чеферин, мислам дека тоа е единствената шанса идниот председател на УЕФА да биде од овој регион. Ta podrška je bila veoma bitna. Ja sam dobio podršku pre toga već od skandinavskih saveza i Italije, ali ljudi ne znaju, i to je prvi put da ja javno kažem, da je meni Ilčo skoro godinu dana pre izbore rekao da misli da bi ja morao da se kandidujem za predsjednika UEFA. Tad je meni bilo to potpuno nerealno. On je u stvari, koliko se ja sjećam, prvi čovjek koji mi je spomenuo da bi voleo da me vidi na toj poziciji. Имате прилика да ги запознаете условите во комплексот Куќа на фудбалот, организацијата и работата на Фудбалската федерација на Македонија. По овие параметри, каде се наоѓа Фудбалската федерација на Македонија во однос на останатите асоцијации во Европа? Fudbalski savez Makedonije je po infrastrukturi među srednjim savezima u Europi. Mogao bi biti, puno ste napravili u ovim godinama sada, sa pomoću UEFA i delomično FIFA, ali nikako ne može toliko mali savez da se uspoređuje sa savezima koji imaju budžet od 200, 250, 300 ili najveći savez u Europi preko 400 miliona eura. Често велите дека на УЕФА не е потребна револуција, туку на европскиот фудбал му е потребна еволуција. Што конкретно мислите? Glavna stvar, prvo smo mi morali da sredimo neke osnovne stvari. Ko što znate, u 2-3 godine nazad europski i svjetski fudbal je bio pun skandala. Pun problema, pun korupcijskih afera. Mi smo te stvari sredili, sad je sve, barem u UEFA, sve čisto. A sad dolazi novi i novi izazovi. Recimo, jedan je taj balans u Europi. Ako mi nešto ne napravimo u vezi tog balansa, naši stručnjaci računaju da će u 2020. godini 5 klubova u Europi imati godišnji budžet veći od milijardu eura. A to znači da će drugi da još više padnu i da će razlika između onih bogatih i onih siromašnih biti veća i veća. I tu imamo već neke ideje i već u sljedećoj sezoni ćemo neke mere da preduzmemo što se toga tiče. Ја представивте Лигата на нации како ново големо надпреварување на УЕФА. Имате големи очекувања од тој вид на надпреварување koje сега започнува во септември? To će biti fantastično takmičenje. Vi morate da znate da, recimo, Makedonija, koja je realno, ako ne najjača, onda sigurno jedna od najjačih ekipa u grupi D, ima jedinstvenu mogućnost da se plasira na europsko prvenstvo. Odjednom će male zemlje imati mogućnost da se plasiraju, i mi smo imali tu dve primedbe cijelo vrijeme. Mali su uvek rekli mi ne možemo nikako da se plasiramo.
To smo rešili. Veliki, najveći su rekli, recimo Njemačka, mi nećemo da igramo sa San Marinom. To je gubljenje vremena. Sad, veliki igraju između sebe, mali mogu da se plasiraju, a svi zajedno igraju na Europskom prvenstvu, jer su to i kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Tako ja mislim da je to budućnost europskog fudbala. Možda i klubskog u budućnosti, ali princip i filozofija europskog sporta je promocija i ispadanje u nižu ligu. Dakle, otvoreno takmičenje, a ne zatvoreno takmičenje ko recimo lige u Americi. Фудбалот во оваа модерна ера на некој начин е соочен со големи опасности, од наместени надпревари до разни други закани. Вие потекнувате од угледно адвокатско семејство, ако не се лажам и вашиот дедо и вашиот брат професори по кривично право. На кој начин УЕФА и ФИФА можат да направат за да го заштитат интегритетот на играта на фудбалот? Ja mislim da je namještanje utakmica rak fudbala. To je sigurno veliki problem. Problem je da na najvišem nivou toga praktično nema. A što niži nivo, to više opasnosti postoji. Mi imamo posebno odeljenje, novo smo napravili, prevod bi bio zaštita igre, protection of the game, gdje se posebno bavimo sa borbom protiv namještanja utakmica, protiv match fixinga. A tu imamo jedan problem. Mi nismo represivna institucija. Mi ne možemo da zatvaramo ljudi. Mi ne možemo da prisluškujemo telefone. Mi ne možemo, to moraju da rade države. I mi probamo da sad uspostavimo kontakt sa državama, sa policijama različitih država. Mi možemo da im damo podatke. Mi imamo podatke o utakmicama, mi imamo podatke koje su sumnjive utakmice. Ako se 5 minuta pre nego što neko dobije žuti karton uplati 100.000 evra na žuti karton, onda je to sumnjivo. Ali onda trebamo konkretno države da nešto naprave. Jer toga da političari pričaju moramo nešto da napravimo, toga imamo previše. Ne u Makedoniji, ne u Europi, nego u cijelom svijetu. Mi hoćemo da oni nešto naprave, da pokaže da im je stalo do toga. I sad probamo prvo diplomatskim putem, a ako ne, onda ćemo javno da kažemo da mi imamo podatke, ali države ne naprave to što bi morale da naprave. Се сретнавте со председателот на нашата фудбалска федерација Илчо Ѓоргиевски, со високи представници од владата на Република Македонија. Ме интересира каков е угледот на ФФМ во УЕФА? Ugled FFM je puno veći nego što je veličina saveza, geografska ili financijska. Ugled FFM je veliki i ugled Ilča je veliki, jer on priča jezike, on dobro drži kontakt sa svim savezima, ne samo sa savezima iz regije, tako da ste dobro zastupani. Ви останува време за себе, за каратето како една од вашите пасии? Носител сте на црн појас? Svaki petak, subotu i nedjelju treniram kući sa mom japanskim učiteljem karate još uvijek. Moram, to mi je puno bitno jer to nije samo sport nego i meditacija. Pa malo fudbal, malo trčim po Švajcarskoj. Tamo je dosta dosadno, sve se zatvori u 6, tako da nema druge. Moram da se bavim sportom. Ви благодарам за одвоеното време. Hvala vam. Колегите ќе постават по на прашање. Цел овој наш регии постојано слути да е сад вистинско време да се нешто покрене у вези оној балкански клубски лиги. Sad, regionalne lige u principu puno se priča o tome. Puno se priča, puno je interesa pogotovo srednjih zemalja, jer ne mogu nekako da se kvalificiraju u ligu prvaka, a igrali bi neke međunarodne utakmice. Koja bi mogla da bude u budućnosti liga, ako, prerano je da se kaže. A to naše područje je pogotovo tragično što se sigurnosti tiče. Ja u tom trenutku, otvoreno da vam kažem, ja ne vidim ni jednog junaka koji bi mogao da
organizuje meč između šta ja znam, Crvene zvezde i Dinama. Možda između Vardara i Olimpije bi moglo. Ne možda, nego sigurno. Ali tu je taj rat doneo same negativne stvari. I to područje je još, ja mislim, preosjetljivo u tom trenutku za takve utakmice. Iako, ako gledaš romantično i fudbalski, to bi bile fantastične utakmice, svi bi uživali. Sve su naše lige slabe u stvari. Jer mali smo. Trebamo što više međunarodnih utakmica. A iako bi nekad bila neka regionalna liga, ne može biti umjesto nacionalne lige. Jer ako ti uzmeš dva najbolja kluba iz Makedonije da igraju međunarodnu ligu i ne igraju nacionalnu ligu, onda je liga tu gotova. Isto Slovenija, isto Hrvatska, isto Srbija, isto Bosna ili Crna Gora. Tako da za sad nešto konkretno nije jer ima previše izazova. Kako je sa financijskim fair playom? Znači, vidimo da neke klubove pokušavaju da izbegnu taj financijski fair play. Evo, Paris Saint-Germain, 222 milijuna eura, Neymar. Kako UEFA, je ima neki način da se to ipak spreči ili iskoreni? Mi vodimo postupak u konkretnom slučaju, tako da ja ne mogu da komentarišem konkretan postupak. Ali mogu da vam garantujem da svako koji neće da poštuje financijski fair play će biti kažnjen. Sigurno. Mi imamo još neke mere koje ćemo preduzeti. To je recimo broj registriranih igrača. Neki imaju 100 igrača pod ugovorom. To je nemoguće, jer ti igrači moraju da igraju u nekom drugom klubu. Mogu bi ja ili vi da budemo 100. igrač u Interu, recimo, ili u Milanu. 100. igrač, nije problem. Drugo, ne znam da li je srpski izraz, to posudba, kad posudiš igrača. Da, pozajmica. Ne. Oni posuđuju igrače, recimo imamo klub u Europi koji je 55 igrača posudio. Pa zašto taj klub treba te igrače? Zato jer imaju previše para. I oni kupe da oslabe druge klubove. Ali to nije, ne pričam ja o Real Madridu samo i o Getafe u Španjolskoj. Isto je u Sloveniji. Mi imamo, klubovi imaju budžet od 1,5 do 5, recimo. I onda se Maribor plasira u Ligu šampiona, dobije 15 miliona i odjednom mu je budžet 20 miliona. On kupi sve što postoji, oslabi druge klubove, opet se plasira u europsko takmičenje i taj, ne znam kako se kaže, razmak. Jaz je veći. I tu imamo te mere. Razmišljamo i o nekom porezu na luksuz. Dakle, ako možeš da potrošiš toliko i toliko godišnje, ako potrošiš više, plaćaš neki porez, ne porez državi, jer to ide u nepovrat, nego porez i taj novac ide u razvoj fudbala. Da li u omladinske selekcije, omladinske ili i ženski fudbal. Možda onim klubovima koji poštuju taj financijski fair play. Na tome još radimo. Ali slažem se s vama. Moramo nešto da napravimo jer ja pričam sa velikim klubovima. Ja im kažem koliko igrača ste vi je iz vašeg kluba poteklo. 1, 2, ništa. Ako nećemo da razvijamo fudbal po Europi i po svijetu, fudbal je gotov. Ne sada, ne za moj mandat, nego 20 godina, 30 godina. Pa vidite koliko vi igrača imate u ozbiljnim klubovima. Ako u Makedoniji ne razvijamo fudbal, neće više biti. I to oni treba da razumiju. I razumiju, lako počinju razumjeti. Gospodine Čeferin, da li vi kao predsjednik i UEFA uopće razmišlja da promijeni sistem kvalifikacije i broj učesnika na završnim turnirima Europskog prvenstva u 21, u 19? Baš smo o tome razgovarali pre nekih 10 dana. Jer je predlog došao da bi, ja se slažem da je nelogično. Nelogično jer su različiti broj tima u različitim generacijama. Predlog je sad da bi svugdje bilo po 16 ekipa. Sad,
ko uvijek moramo i financijski izračunati šta to znači. Ali mislim da razlika nije toliko velika da to ne bi mogli da napravimo. Ali slažem se s vama, u 12 u Europi nije lako. Pogotovo ne za male. Njemačka koja je najveća federacija na svetu, ne u Europi, njima nekako lakše nego Makedoniji ili Sloveniji.